Ovaj vodopad koji sada vidite možda je jedini vodopad na koji ne morate da dođete pod punom planinarskom opremom. Dakle, nalazi se u samo šetalištu u Vrnjačkoj banji, glavno šetalište, odnosno promenadu. Nezaobilazno mesto je svih turista, vrlo pogodno za fotografisanje, što ćemo i uraditi. Ne zaboravite, ova voda nije za piće, ali jeste za slikanje. U Vrnjačkoj banji je atmosfera vrlo opuštena, brojni parkovi sa stoletnim šumama su oko nas, vazduh je fantastičan, a inače kada prođete ovuda i pitate meštane, reći će vam da možete da nađete u okolini naravno i posetite manastire Žiču, Studenicu, Ljubostinju, manastir Svete Petke, crkvu Lazaricu, tako da je ovde život zanimljiv i noću i danju. I onda tu negde pred kraj promenade, kaže, ima restoran Tri Golubice, dobar dan. Volite, imate problem, neki ne znate gde da klopate? Problem, gladna sam. Rekli su da dođemo ovde, a vi kažete... Na pravom ste mestu, izvolite da probate naša tradicionalna jela. Hvala. I šta kažete? Gurmanska šarenica, šta da vam kažem? Ko jednom dođe u naš restoran, uvek se vraća. Znači, ako nisi bio ovde, nisi ni bio u Vrnjačkoj banji? Pa tako većina kaže, tako da... Ko vas sve posećuje? Od njegove svetosti, svetog patrijarha Irineja, do velikih sportista, glumaca. Što se tiče sportista, obišli su nas Nikola Rađan, Jelena Janković. Može se reći cela delegacija naše FET Cup reprezentacije. I još od javnih ličnosti? Pa od glumaca izdvojio bi Radoša Bajića, Dragana Bjelogrlića, celu ekipu Senke nad Vulkanom. Od televizija? Od televizija najšarenija. Šarenica? Šarenica. Izvolite, uživajte. Sve živo guraju. Ovakve mostove ljubavi okićene katancima možete naći u mnogim gradovima u Evropi. Jedan takav, evo, nalazi se u Vrnjačkoj banji. A priča o ovom mostu ljubavi glasi da su se ovde u vreme Prvog svetskog rata mnogo voleli učiteljica Nada i oficir Relja. Međutim, Relja bi malo nestašan, pa svoju ljubav u nekom trenutku dade lepoj Grkinji. Nada je ostala u Vrnjačkoj banji da se nada, ali i da pati. Patila i umrla. Zbog toga sada ova ćuprija dobija naziv Most ljubavi i svi koji žele svoju ljubav da ovekoveče i zaključe zanavek, dolaze ovde, kače katance i zamišljaju želje. Pa od Mosta ljubavi idemo dalje. A sa usput da vam kažem da su u Vrnjačku banju rado svraćali i Maksim Gorki, i Bata Stojković, i Dragan Nikolić, Desanka Maksimović, kao što rekosmo, i mnogi drugi. Turisti danas vrlo vole da svrate u ovaj kafić koji se zove Švajcarija i da ovde popiju kafu. Pokušat ćemo to da uradimo i mi i sigurno će nam uspeti. Tako. Kažu put svitu i šarenica. Onda vas napadnu kolačima, jednim, drugim, trećim, žitoš sa šlagom, krempita. Šta da vam kažem, mi ostasmo ovdje, nema više snimanja. A posle obilaska Vrnjačke banje i duge šetnje kroz promenadu, red je da se relaksirate. Kažu, možete u mnogim hotelima u okruženju, a nama su predložili baš da to bude Kralj. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Zašto preporučuju baš hotel Kralj? Prvo zbog kraljevske masaže. Je stvarno kraljevska? Da. Da probam. Sad vi meni da objasnite šta vi meni sada radite. Ovo je kraljevska masaža u sklopu tretmana alge i mulj, koja je veoma dobra za detoksikaciju čitavog organizma, otvaranja pora i prosto prodiše čitav organizam i telo. Šta kažete, kraljevska masaža, jel? Kraljevska masaža. Pa šta da vam kažem, ja ostajem u Vrnjačkoj banji na kraljevskoj masaži. Baš je lepo.